Uyaphila enhla suthi. Ayisaphila njani bamkhathini? Hayi siyaphila. Yebo. Konje mfana bani? Hayi umfoka Zungu. Ngufundezwe. Melmote. Kwazi ngiyakubuke la einkundleni zokuxhumana. Ubona uTshakadula ngonyazi mfowethu. Ngithi nguqunquqa ecele yazenzela. Yebo. Uyithatha phi lento? Ekuyithatheni kwami ngasho ukuthi mhlawumbe isiphiwo ngasinikwa uye uJehova unyazi lezulu uNkulunkulu. Ngoba phela ngumuntu mina obeyiphuzela aze ngicabanga ukuthi ngaba nesiphiwo esinje. Ngoyindaba nje yenkolo nje uNazaretha into ibingeke. Hayi ubungayicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngakungene kuwo. Hayi bengekho ngisho emzweni bengithi nje uNkulunkulu into engekho. Ngakholelwa nje. Hayi bengakholelwa uNkulunkulu. Ya manje kwenzakala kanjani ungagcina usula ngoba ngiyakubona ukuthi hayi ufikile futhi uyayithanda le nkonzo. Yebo hayi ekutheni ngigcine ngila kufike yena uJehova ngqo. Inguqunquqa ecele yazenzela lathi wena mfana wena ngiyakufuna kunento engifuna ungenze leyo. Awulandi ifika kuphi? Ifika ngingaphansi kwebridge lapha engikhona. Ngizinze nje khona nje phansi kwebridge. Manake mawuthi ifika ngaphansi kwebridge. Uzinzile kwenziwani lapha ebridge mhlawumbe? Angithi kubone labafowethu abahlala emgwaqeni. Khona ivideo engangayikhipha ngishuthe nephara. Kwakusikhumbuzo sami ukuthi uShembe wangilanda ngiphi. Awuyilandi nje le ndaba yokufika kaShembe kulandile ukuthi kusukaphi kwayapi kwaye kwafika. Ungifica kade sibuye kuyobheka. Yabo sibuya ukuyontshontsha izinto. Uzufike lapha eBhemeni. Usukaphi kanti? Ngize ngifike eBhemeni. Ungena kasiqanje usungena eBhemeni ungena kanjani eBhemeni ngoba phela iphunga elifana nawe alibukeki lingena kulesi. Alibukeki. Into eyadala ukuthi ngize ngifike eBhemeni ngaba nenhliziyo ebhlungu ngiphelele umsebenzi. Yabo. So ngase mina ngiyela ePhareni ngqo. Ngithi ngifuna ukuqeda istress. Yabo ngithale ngibhemisi. Angena kanjalo ke endabeni kaGwayi kunga yonke into. Mana ngoba phela ngiye ngizokuthiwa kunzima mawusungenile kuyiphuma. Khona kunjalo kunzima kodwa mina ngenxa ukuthi ngakhishwa uShembe ngaze ngiye rehab. Abo lento okuvalelwe endlini angiyazi. Ngakhishwa uShembe nje ngihlala naye esigangeni. Hayi wena mana ukubuyela esimangozana nazo sikasazi. Awuyikho. Besisahleli sihleli sibhema nje samaphara. Khona ukusadula. Yabo mase sikubambile ukuthi awudosile kwakuyinto kanjalo kwafika nje wamalanje phambi kwami egqoka isicathulo engathi isibrown isicathulo esibrown wathi mnumzane ngiyakufuna yabo mina ivele ngiqale ngilibele ukuhleka ke la yabo athi amaphara lawa athi sengiyadlala bathela staff high yabo lonto le uma kukanjalo ebese vele ethetha kakhulu yabo ethi mnumzane ngiyakufuna wena mnumzane njengamanje sokumungilandela ahlikihla isandla edongweni asikihla isandla khanyise kanje edongweni uvela umphakathi yabo uzoshaya thina uthi baphi usisaphi baphi ingoma wawuyicula umphakathi ufuna ukuzoshaya thina ngoba senzani siyantshontsha besitshontsha ama TV siyaqhekeza nje isiqhekeza ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibheke yini leneni maseni wantshontshile ama TV niyawadayisa noma hayi lutho siwadayisa niwenzani kanti siyawaphihliza nje sikhipha upowder khona lo powder ongemumva lo ububhenye noma kusenze njani sihambe so thenga upetrol lapha upetrol ufaka isigubhini ubambe ubhaqaza impela uma kukanjalo ebese ethi emnumzane ngiyakufuna yabo uma ekhanyisa lapha udlala umphakathi uza kithi lapha ebese ethetha ngendlela eyisimanga eyadala ukuthi wunga isadula lokhu njalo iphele emzimbeni yabo ethi ngilandela ngathi mangimlandela nje indawo nesithumba nje nebuqamama yabo ngathi ngibe ngihlalo wabufika umphakathi uzoshaya labo wafika ukubhocoza kwasani la ngasinda kanjalo ngokuthi nje ufike wabona lento angivezela yona wathi nje kanje wahlikihlala wasethi ngilandela wasethi ngiyakufuna okushuthi ngamanye amazwi leli gama elithi esandleni sakhe khona qinisile lo suke eshontana intende yesandla esisithumba nje nebahangula buqamama njengelalo uhlubulundela tobo zilembeza awuqhubeka hayi ngithe uthe uma esehlezi laphana ebese kuba khona iphara abalishaya kabuhlungu lapho lithe mebelishaya iphara ebese libiza igama lakho lithi weshona ebese vele ema kanje angishiye lapha ngilele ehle kanje alokho ebuka nje buqamama kanje ushawa abantu ushawa akakhona ukusondela
yabo ulalele kodwa ukuthi khona abambizayo njengokuthini uyashesha ukuzwa uma umbiza yabo ayikuthe uma kukanjalo ke athi hlala la ngiyabuya kwase isikhathi sokuthandaza usithi yabo mina ngirealize manje ukuthi kwaku6 ngoba sengiyiphansi kwale nkonzo usuyibona ngoba kokuthi mangibuza isikhathi yabo aphenduke kanje isikhathi sivele la emhlanje isikhathi angiphimisi mangibuza isikhathi ubuza ngenhliziyo mina yena ebese sengitshela into engiyibuza uphendula futhi ngenhliziyo mangibuza umama athi ngihluphelana yona yabo izinto ezikanjalo engakholakali uma ethi uyabuya sebuya kwisikhathi sokuthandaza emva komthandazo ubuya nenkomisho engaka ubuya namafutha ubuya nokudla uma ngiwaphuza lamanzi kuyo le ngoje yakho kuyo le ngoje ngaphansi ekhaya nje awusayo wena ekhaya kwazi ukuthi ngiyiphara yabo mina benginokuhamba ekhaya ngihambe ngingaziyo ukuthi ngoba sengingene kule nto le lezi dakamizwa bengikushembe ngiyamthanda kakhulu bakhona yabo ngoba ungilanda endaweni engaphumi noma ubakho ayilula futhi yabona phela uma uphume kwihunga ngiye ngizwa bethu abanye uyafa ngoba ngisho ukuthi inguqunguqa icela yazenzela yabo kuthe uma ehamba lana athi lalela nento engifuna ungenzele yona shona emva kwami uthi thani umhlanyelo uyibusisi ngisho kube ngathi ngiyabheda bese ethi shona bese ngithi mina umhlanyelo uyibusisi kusho yena akathi umhlanyelo uyibusisi unyakaze namathambo kadala labo ngilokho ngisho emva kwami ethi leli lizwe elisikiphe esigodini sosizi uma ifunda ivalile oqalwa umqalo ngithe mangime ngaphimisa igama lamqalo endlela wasithi nakho lalela lento engifuna ngenzele yona ngifuna abese yathuka sihlale la into engayinothisa isikhathi ebehamba ngaso ubehamba ngesikhathi sika 9 ekseni baphinda hambe nangesikhathi sika 6 ntambama ube kwahamba ngisale ngikhumbula ngendlela esimanga mina ngihlezi nalo muntu angimazi ukuthi ubani ngihlezi nomuntu nje kodwa usuyayizwa lento la ukuthi lo muntu ngathi umuntu engimazi ifeeling enginalo uthando oba nalo ngaye ledlula ngisho lo mzali wakhe ume kwahamba ngisale ngimkhumbula ngihlale naye kukhona izinto angitshela zona yabo angiyalela ngazo ngokwempilo yami kunezinto futhi angitshela zona ngokwesono kunezinto angiyala ngazo lento engingene kuyo ukuthi kungani efike kimi ebese ukuthi ngicamthi kwakusuku lwesithupha kuzoba isuku lesikhombisa athi lolu suku lolu ngiyokwandulela ngalo shuthu lehlano olandulela isaba athi ngalolu suku ngishimana ibe uthi mayiqathaka ingalokhuzi ingabo lolu suku likhulu usuku likhulu athi siyahamba sikhaya ekhaya kungangokusuka eshowe uye eMelmore yabo usho ukuthi uma usuka ngo6 ungafika sekuntambama ngiqayethi mina kanjani because ngiphimisa athi hayi lalela mnumzane sohamba mnumzane sohamba athi hayi ngiyabuya uthe umehamba wahamba isikhathi eside yabo ngivele ngizwe ngimkhumbula lo baba ngizwe futhi ngifikela nayinyembezi yabo uma sebuya ubuya neblue uthe mebuya neblue ke ngithe mengigqoka leli blue lingenele nje yabo leli blue lelo likanjani ngihlala thana abuye nebhluk elingenela nje kanje usize wami nje ngiqale na umanga hlobo lomuntu yebo ngicake ngithi mina hlobo lomuntu okwazi ukungikala engangazi uthe mebuya nayo lokho leli blue leli ayigqoka athi siyahamba masihamba endleleni asikhulumisana kodwa yena uyangiphendula mina engikhuluma lento ikhuluma abo khona lapha engangacabanga khona amantombazana yabo ngicabanga endleleni hayi mnumzane phuma lapha khona ngizokunika yona mina la lapho ozoya khona zikhona lento engifuna ungenzele yona engixakeke mina ukuthi kwenzakalani lo baba ufunda kanjani ngicabanga ngizofuna inhloboni yomuntu le kanje ayisambe ebese ukuthi sesizofika ngasekhaya la isambe asethi mnumzane
angikuzungena-ke mina kini ngizoma la ame ngaphandle athi ngoba la ekhaya kwenzani kuyashisa futhi kubasiphi hayi phela thina ekhaya besingabugcinisa abantu besingasondi thina yabo izinto ey'ningi nje besingayisebenzisi ame ngaphandle athi manami nomzana kodwa ngifuna ubatshela ukuthi ubuhamba no-MD ngixakethi mina u-MD athi hayi mnumzana hamba ngizongifica la kuthi uma ngikhuphuka ekhaya ngifike nginokhe ngiqoqo ngithema abone ekhaya vele ekhaya kini uma unokha ungena endlini ngeke uvuke emnyango awulini ukuthi uzethwa ngeke yebo kuvula umama athi umama uma evula athi umntanami yabo bese ngizokuthiwa iphaka avela akhali ngembezi mama uyaxake ukuthi uzokuthiwa ngephaka kodwa ngiqhamuka ngigezekile yabo ngiqhamuka gqoke ibhlu elisha ngigqoke ibhlu elisha gezile umuhle yabo ngoba ungibona akukhombisi ngoba ungibona ngakhombisa iy'thombe zami lapho ebengidla khona idaka asikho isidakamizwa engazisile yabo akhalo umama yabo so mina sambe naye kuyakhanya phandle athi umama uhamba nobani ebusuku kanje ngithi mina ebusuku athi kusebusuku nje mntanami mina ngiyadideka ukuthi ebusuku kanjani ngoba lo muntu ebengihamba naye besahamba kukhanya futhi kahle kahle wazuza inhlanhla eyazuzo uTsethi Shabasi lokhuzeni elethezini ethona ubaba mkhulu isicelo wathi hamba mntanami wena ngeke lishone kuwila emthuma ntambama selishonile kodwa wathi kuyena ngeke ashone ngoba wahamba azwafike lethezini mayifika khona bathi uhamba ngani ebusuku wathi nithi kusebusuku kusemini ngapi ilanga la phezulu bathi awuphuma ubheke phandle yamasucu mana ababukhoza usho ukuthi lento engiyixoxayo into eyakenzeka ngaphambili ubaba ukhokho kalomshumayeli uShibasi elethezini lapho ubaba mkhulu hamba khona amatshe ayisithupha kwaphuma amanzi athi maye ekhuluma wathi madoda imbani la kunamatshe la ayisithupha esawabeka nobaba esaseka ngomhlaba yamphikisa le ndoda ngenhliziyo yathi lo muntu uvula ngampela nasi ngabo kuzalwa thina kule ndawo akaze kuphume ngisho umthombo la wayesethi yena uyangiphikisa Shibasi ngoba wena ubungabazi uphikisa uNkulunkulu uzothuma yolanda isicipho sami elethezini lapho indoda babilanga selishone wathi ngelishone kuwo awufanele madoda manje lento oyixoxayo ibuyela kuleya ndoda kuleya nto yasendulo yabo njengoba uzwa mawuthinta ukuthi ube umqalo wendleka bese thina khokhe enganomkhumbuza lezi ayikhaya ngoba ngoba hayibo ayiqala into oyixoxayo ukuthi umlando eyiphini ngoba ngathi mangingena endlini iole lakhombisa ukwethuka lathi umnyama futhi ngangena ngisho usefikile ngimbona yaqhubeka mfowethu ngangena ngaphakathi yabo kodwa sathi mase sisiphuma ngilokho ngikhala ngithi mama ngifuna uMD ba yabo ngathi mase ngiphuma kumnyama ngempela suku sekumnyama suku ikhathi kubani mawubheka mangibuka kongo-1 2+1 ey'ntatha sikhala ngisho namaqhutu ukuthi isikhathi sihambe endleleni kodwa kuwena lalibalele saca yabona ngoba likanje kukanje kukanje kodwa kukhombisa ukuthi ilanga likhona ilanga into nje kanjalo ayi baba yazi ubabukhoza ngavele ngashaqeka yazi ngavele ngaphelelwa ngisho amazwi okukhuluma uma usuchaza kanje ngiyakutshela ukhokho walomshumayeli usengaphakathi uzokukhombisa iShibasi kodwa naye imonto yakhe iyo nali idokodo lakhe yes sorry madoda so nje yabo njengoba uyikhuluma nje kuvuka zonke zonke lezi kodwa ngisacela ukuthi ngaphambi nje ukuthi ngicela nje ukukushayela encane ngithi mina ngizothi uNyazi Lezulu insiki yakhela amahlokohloko sondela bafu sondela ngifuna ungizwe kahle le losibabukhoza uNyazi Lezulu insiki yakhela amahlokohloko eboshela amanqine enyathi ethi sondela ngaphandle njengephapha sukaneni madoda iba shall pause